Poštovani prijatelji, zahvaljujem na prilici da govorimo o problemu srpskog jezika i pisma. Zahvaljujem našem cenjenom akademiku Krestiću na svemu što čini za osvetljavanje naučne i istorijske istine o srpsko-hrvatskim odnosima. Posebno mu se zahvaljujem na poverenju koje ukazuje našem udruženju i našoj borbi. Iako je Petar Kočić davno govorio i vapio u okupiranoj Bosni i Hercegovini, uzeto nam je sve, na svim linijama narodnog života poroboćeni smo, ali ne dao vam našeg jezika, to je naša nada i utjeha. Svedoci smo raznih manipulacija sa srpskim jezikom i ćirilicom. I dok smo navikli da to rade predstavnici naroda poteklih iz perioda bratstva i jedinstva, ovo što čine samoproglašeni predstavnici srpskog naroda i jezika, prevazilazi sve viđeno i ulazi u domen naučne fantastike. Ja ću navesti dva primjera. Pre nešto više od mesec dana, u aprilu mesecu u Beogradu, u nadaleko poznatom centru za kulturnu dekontaminaciju u Bičaninovoj ulici, on se nalazi u krugu dvojke ispod hrama Svetog Save na Vračaru, obeležena je prva godišnjica postojanja Sarajevske deklaracije o zajedničkom jeziku. Godišnjica je obeležena promocijom knjige profesora doktora Ranka Bugarskog, inače ideologa te Sarajevske deklaracije. Knjiga je izdata pod naslovom Govorite li zajednički? Dakle, u srcu Beograda, ispod hrama Svetoga Save, profesor Filološkog fakulteta iz Beograda i član Evropskog savjeta za manjinske jezike, to je posebna tema kako se to pitanje manjinskih jezika rešava u Srbiji. Dakle, imenovani profesor Bugarski daje najnoviji termin za srpski jezik, pa pored novih NATO jezika, jer je crnogorski ustanovljen neposredno kad je Milova Crna Gora ušla u NATO, sada dobijamo i neki novi srpsko-hrvatski jezik pod imenom zajednički, jer se u knjizi objašnjava kako je nastala i kako je primljena deklaracija o zajedničkom jeziku. Knjigu je objavila izdavačka kuća iz Beograda u partnerstvu s udruženjem Krokodil. Deklaraciju je o zajedničkom jeziku potpisalo više hiljada Beograđana, među njima Mirjana Karanović, Miki Manojlović, Svetislav Basara, Janko Baljak, Ivan Čolović, Mija David, Biljana Srbljanović, Rade Šerbeđa, Borka Pavićević, ali ono što mene kao borca za srpski jezik i ćirilicu posebno zabrinjava, akademik Ivan Klajn, čovek najzaslužniji za ovakvo stanje srpskog jezika i pisma u Srbiji, i imenovani profesor Ranko Bugarski. Dakle, imate situaciju da su Ivan Klajn i Ranko Bugarski sa udruženjem Krokodil, a akademik Vasilije Krestić i Dobrica Erić s nama iz ćirilice, pa prosudite sami o čemu se i kako radi. Ja sam se inače cele godine pitao kako li će smisliti taj novi naziv jezika, ali nije mi padalo na pamet da može da ima takav naziv zajednički jezik. Drugi primer. Takođe, profesor Filološkog fakulteta, ali još je aktivan, Dušan Glišović, objavio je knjigu o Ivi Andriću. Povodom uvek aktuelne polemike o tome čiji je Andrić pisac, profesor Glišović kaže: u jednoj rečenici sebi sam dozvolio da se dotaknem tog pitanja i da kažem ovim redosledom: dragi moji Bosanci, Hrvati i Srbi, Ivo Andrić je pre svega jugoslovenski pisac, pa onda pisac svakog od tih naroda ponaosob. Sad, to što se on najvećim delom izjašnjavao kao Srbin, ne znači da se njega može podvesti pod kategorije onih koji vatreno zastupaju srpski nacionalizam. Dakle, Ivo Andrić je govorio za sebe da je srpski pisac, da pripada srpskoj književnosti, a neki profesor Glišović, njega mrtvog književnika, pretvara u nekakvog jugoslovenskog pisca. Dakle, odgovornost srpske nacionalne elite je ključ za razumevanje problema ne samo sa pitanjem jezika i pisma, već sveukupne kulturne politike koja se već 100 godina formira preuzimanjem hrvatske nametnute kulturne politike preko jugoslovenskog državnog projekta.
I nijedna elita drugih naroda Jugoslaviji to nije činila. Iluzija da imamo svoju državu koštala je srpski narod previše, ali zabrinjava što se i danas iluzija hrani i promoviše, a nastavlja prerušena ovog puta u deklaraciju o zajedničkom jeziku. Dobrovoljno odricanje od svih vrednosti i zdušno prihvatanje nečeg što nije izvorno i verodostojno i nije prirodno biću sopstvenog naroda ni pojedincu koji mu pripada, postalo je sistematsko pravilo prvo kod jezičkih stručnjaka, pa redom od kulturnih i javnih radnika do političara. Ono što nije mogla Bečka carevina državnim dekretima ostvaruju srpski lingvisti. Kroatizacija kroz sve vidove društveno-ekonomskih odnosa je postalo stalno i uobičajeno kretanje. Nekada otvoreno, nekada prikriveno. Pa se hrvatska popularna muzika u Beogradu na našim radiostanicama predstavlja kao domaća, a latinica kao lingvističko bogatstvo. Za hrvatsku kulturnu politiku jugoslovenstvo je bio način za ostvarivanje nacionalne emancipacije, a zatim i svih vidova dominacije nad drugim narodima, a pre svega srpskim. Sa druge strane, Srbi su sve elemente svoje kulture i ponašanja poistovetili sa jugoslovenstvom. Srbi su kroz Jugoslaviju nestajali, dok su Hrvati i svi drugi izgrađivali i nastajali u punom kapacitetu, čekajući priliku da je napuste. Nema sumnje da iza projekta zajedničkog jezika stoje lingvistički krugovi iz Zagreba, koji već 2 veka pokazuju umeće u pronalaženju skrivenih ili javnih metoda u razvaljivanju srpske samosvesti. Takve istorijske dokaze možemo naći u knjigama profesora Krestića. Postalo je pravilo da za potrebe kroatizacije Zagreb nalazi podršku u krugovima čuvene Beogradske dvojke. Srpska jezička elita oličena Klajinom, Bugarskim, Pižuricom, Pešikanom i tako dalje, pokazala se nedostojno svog naroda i njegove najveće tekovine srpskog jezika, iako je imala puno vremena i mogućnosti da ispravi sve nedoumice i promašaje u protekla 2 veka. Suprotno potrebi da služi svom narodu, lingvisti su njemu podvaljivali i istovremeno postali utemeljivači novih i po srpski narod štetnih ideologija. Ovim lingvističkim podvalama se dovršava projekat Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prvobitno nazvana Jugoslovenska. Dovršava se doktrinarno delo jugoslovenske jezičke politike zasnovano prvo na dvoimenovanju srpskog jezika i naroda, a sada suptilno u nekakvom zajedničkom duhu i imenu, potvrđujući tako povijesno, politički i lingvistički legitimitet višeimenovanja vlastitog jezika i naroda. Naime, nastavlja se sprovođenje strategije jugoslovenskog jezičkog programa samokolonizovanja srpskog jezika lingvističkom podvalom pod maskom zdravog razuma. Hvala vam.